Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Khusnam Padma Shri, ka Khusnam ka bahe hari India, ya ka baluju ai nak benta kira Padma. Kidan Southly Khusnam ki bahe hakari India ya ka balaju sam da lani ka Presiden jongkari kata ka Bharat Ratna Padma Vibhushan ka Padma Bhushan bat ka Padma Shri. Na kini ke jela jongi hadu benta kila dan arphongut ki balayo ya ka Khusnam Padma Shri. Kita ki arphongut ki kenthop ya kong Evelyn Nora Shulai, Dr. Erasmus Lingdo, kong Silverine Swear, kong Patricia Mukhem, kong Verna Elizabeth Watre Ingti, kong Queenie Renja, kong Thailand Panbo, Profesor Hamlet Bare Ngap Kenta, Manas Chaudhary, Dr. Helen Giri, Profesor Pramod Tandon, uba Syiemlieh Syiemlieh, kakong Bertha Dakhar, uba Neil Herbert Nongkenri, kakong Trinity Sayu, Nanandru B. Marak, ka Profesor Badap Lenwar, uba Rising Bor Kurkalang, kakong Silbi Pasak, bat mentau sedempat Profesor David R. Syiemlieh. Kambun na kibayo ya ka Khusnam Padma Shri nak ni ka Jylla kidi kintai. Profesor David R. Syiemlieh udai scholar ubawat benya bha halor ka jinglong tenrai bat ki khana pateng jong ka than chatai lamingi. Padudai ru chairman barem jong ka UPSC ubala penmi ya ka kot ka balai kerteng British Administration in Meghalaya Policy and Pattern. Ulayo ekni Khusnam nakti jong ka Presiden kari ka Draupadi Murmu. Menteri rang ba ka Jylla ukonrat kongkal sang mau lapan pau ka jings ngokemen ba menta ka kentiru ladan na Meghalaya ulayo ekni Khusnam bahe hakari India bat ulai खुबले करपंग रू या bat ulai रू का जिंकेट बॉक गेट रुयang. पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा. गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है देश के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का. प्रोफेसर डेविड आर सियमले, साहित्य एवं शिक्षा.